تھا نا نو مانکی گویدار گئے تنے ما کسان کرپی ما چیکو اما چیوشام ریکارڈ کو تھی اما چیئے تھا انو خیر ولید جان یوسم بائدن برو اما ویڈیو بچاری او سرپد بھی ریکارڈنگ بچاری او چیزا وات سرپد بھی کہ آ چون بلا بلنڈر کر گئے نا اتی اوران تھا نو اللہ مگا دیمتر ولید اگر کہتے اگا کم از کم فزکس بارے ورکا یا آج اس نے یہ برا جان کہ اسرائیل وادر ہوتے ہیں آؤدا ایران سر حملہ کن واپسی تیلی کتا ناممکن ہے یا اس نے اوائی آج اس نے جاپانا چے نیم گھنٹے فاصلہ تھا ہے پدا جس نے رمدوشی نا نیم گھنٹہ جس نے جہاز سر ہے پدا اسی جہاز ہے نا اف جیٹ ہما جہاز سر ہے F-35 چاکل مائدہ دگائے گا پیار کنک روٹا منتر سے پروشن جی کم کے سنگت اشن کے اسی یک مستر فائدہ سے ماں کے سوچ کو تھا آئشن کے انسان وتی جندے اس نے پرسنل گروتھ بھی تھے نا انو ماں اس پیسہ نہیں تو کا کائن ہے دا تئی گپا اس من چونی گوش دار گایا نا تئی سرا من چونائی اس نے تنقید کنا تنقیدی اس نے ایک نگاہ تھی گپن سے اس نے ماں اروادا کا ماں اس پیسے تو کا نشتا گا ماں کے تی ردی استا ہے ماں کش کے کوشش کرنا بلے وعدے کے من کے گپ کرنے گا یہ وعدہ من نظانہ کہ من چی کو شگایا منی کہ میں جندے گپا وعدے کے آ ریکارڈ موجود ہوں برچا کہ من وقت کے رواں شک گوش دارا ماں تئی گپا گوش نہ دارا من رواں سے ہمیں چیزیں گوش دارا کہ من چی گوشتا اس پیسہ نہیں تو کا وعدے کہ میں وتی گپا کے گوش دارا پدا میں وتی جندے گپا دی سرا یک تنقیدی اس نگاہ ایر کنانے اور ادائشیں کہ عرض غلطی ہے کہ من کوتا منا ای موقع رسیتے ہیں کہ میں وتی ہم کے غلطی ہم ردی ہیں آئی استے ماں پلگار کت بگنان واسطے آئندے استے غلطی استے کت مگنانے نو مستریں کے شی فائدہ ہیں آمشیں کے طرح وتی جندے ما کے پرسنل گروتھ ہیں آئیے ہوں کم کے دسن چانس رسیتے ہیں نا بجائے اشیا کہ ما اروادا دنیا سے تنقید بکنا اول وشن کہ میں وتی جندہ استے بیچارا وتی جندے استے کردارم بیچارا وتی جندے گپاں بیچارا کہ استے من چے استے کو شگایا نو البتہ منی جند کے بوتا مانا گا شوتا گا یہ گوش داشتا گا ہمیں چوستے اسپیس کشی لائف ہوتا اگر من اودا گوم بوتا گا اودا من منی کوشش ہمیں بوتا کہ من برو واسطے من وطرہ گوش بدارم کہ من چی گوش گایا نا منی تو کا استے چی ردی استے نو اسی مستر فائدہ وشن کہ اگر منی استے تو کانٹیکسٹ بچارے استے منی جندارہ رسیتے ہیں اسی اچھا دیگرے سراسن تنقید کرنے گا دیگرے گا اپنی گوش دارے گا مانا بھی سرپت بن کے منی جندارہ کم کی دیم روی ہے استے ہیں یا امیدی بھی تے دلجانا بلیر گا دلجانا دست کرو او نا ما کسانی اوری اوجن اکی او نا حقیقت پچھے زی من گوشدار گئے تو منی بیشتر کوش ہمیشہ کہ ما جسو وطارام گوش بداری کہ منی تا کجام ردی استان وطی اما ردیاں بہتر اچ بہتر بکی منی آلا بلوچ میڈیا سنگت نام ہے لائیو اسٹریم تو یا زبردستی کاری کرنے گئے دا بعض مردم کائن تیسر تنقید کرنے کیا بھئی تو جو سے ریکارڈنگ کرنے گئے تو پلان مریالا یہ اوپن اسپیسز ہے تو ادا محلوک بائدیں وا اما غلط بیانیہ پدا ای تنقید اما مردم کا کیا زان کے جو سے یا بار اگر ریکارڈ دوں باندھ جو سے گرگ گننا وہ غلط بیانی اما کے چیز کی قائم گڑا اسی یا جوانی ہوا گدروشا گو کہ سنگت وانا او سنگت ایونی ابران چی اجتناب کرنا کہ ابر ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن ہے اما باہر جوڑ بے پرچہ ای اما جہد دیتا سکیں یک اما بیکار ان چیزیں بلے شیں سنگت تو کار کن گئے او تی کارا جس سے ما کم از کم اپریشیٹ کرنا پیشا میں وطی اما یک چی استا کہ ما ایوڑی کاری کت بکنا بلے شیں کہ ما میتا چینی استا ما کت نکو بلے یک بلوچ ورنائی اتکا وی کارا کرنگا جوانی وڑیا کرنگا زبردست ہے منی جالا دل جا اور کا جان گفت یار نا جان دل جان زار نگی دل جان بکھ نانے ورگائیں نہ بڑا سنگت ویب سائٹ گو دروشیا سنگت آئی ڈی سر ویب سائٹ جتی تو بروش زبردست کار چاہیے زبان سره کوټري کوئی نشته ماشین دیکھنا
وہ سید ہاشمی ہمارا لکھوا نے بعض شاعرانی کا بعض چیز بعض شاعر چیزیں جوان چیزیں وہ بعض سنگت بلکہ لوٹتا جاتا منا کاغذ بھی چونکہ گدروشی گاپا ہم اتفاق کرنا کہ ادھر سنگت گاپا جنا وہ بات ذمہ دار سنگت بھائی ہم کپا ہم جنا پبلک اسپیس ہم سنگت وتی کے ریکارڈ کریں بل دنی مردما بعض مرد مخلوق کا ریکارڈ کا کے خلاف استعمال کا یہ چیز ہم تو گنتے جی سنگت آج ہمیشہ تھا بخورے نہ بلے عابد جان یک کوشچن نا کہ اگر فرض کن مطلب ما امی اما سوچا دارا اور ودا کہ ما اسپیس کی جانا میں اسپیس جس سے ریکارڈ نبا یعنی پاکستان بھی یا ایران بھی ہوا کہ دشمنا ریکارڈ نکنا یہ غلط سوچے او ماں کے آر کے ابری کی جتا ابر تروچے اولیا چھ بغیر تا آخریہ تک میں ہمیں اسپیزن تا یہ ہمیں ریکارڈ نا پچھا ایشاں اما وحدہ اما کی ٹیل پون استگے تھا مردمانی اما پسند و ناپسند استگے تھا مردمانی اما فائل ایشن جور کتگے تھا چی وانگائیں چی ابرکا کیگو کجا وابری کتا گوڑا سوشل میڈیا وقت پلیٹ فارم ادا تو پوسٹی کرے ادا تو آوری کرے یہ دوائیں چیزائیں گیشا جگی جمع کریں گا اشگی تا اشانا بازی اما کے ریسورسز یا نلوچی نو ابر اشیں کہ ماں انسو سپت بوگا ماں بازیں چیمو سوشل میڈیا تک آئین نو میں اما یک خام خیال یہ کہ بھئی ماں اچھی ابر کریں گا یا ادا جس سے ہما پاکستانی یا ایرانی آج اس سے گوشت ندار گا یہ سکی بلائی غلطی ہے عابد تر یاد ہے نا کہ اما چیمبا منی اما یک ایرانی اما زالیے گوا گجریے گوا بیس بتگا منوچی تو پہلا جو فیک آئی ہمیں تو فیک آئی ڈی والا ایسے بلوچی ہے گجری ہے فیک آئی ڈی او پتا ایرانی اما مردم منوچی تو پلانے لاکے نشتگے نا صحیح حالانکہ ای ابرے باریا تے عابد تو ہم سرپد نہیں تے آشیم با تو گشگاش مراد شیں کہ معلوم کستا ادا ای ابر ما نا کہ سوشل میڈیا تا ہم کتا ما ایران بتوں کہ ای اما کے زال ای اما پہ کاجی بلوچے نام سرائیں او ای جس سے اما ایران اما ترجمان جوڑ ہیں ای چون منی بارے ازاننا کہ ماں جس سے کجام جاگے نشتو ہوں حالانکہ منی بارے چمدی مردم زانا آکے سوشل میڈیا تک آئیں آپ دوئی سکتے اما نزدیکی مردم وہ زندہ سوشل میڈیا تا ای اول نکتا کہ ماں کجام علاقے یا کجام جاگے نشتو ہوں ماں سنگتان اوشی کہ ای کے بچارے to be honest نا بلوچ استان صحیح گجرے واسطے کارا ہیں صحیح ہے برابر کارا ہیں شرے موڑی کارا ہیں تنکے چگیش کارا ہیں بلوچ استان آج اس نے پاکستان واسطے کارا ہیں برابر اور تنکے چگیش کارا ہیں نو ای مردم جس نے اچھی کت کرنا مطلب یم مردم کہتے ہیں وتی جس نے بلوچ آرا آج اس نے دہشت گرد بروشی گوڑا منگیالا دشمن واسطہ اچھی کت کرنا دل جان تی 10 بردن تو برکا جی سلامت بات ہے منت والے شکر جان ماں دو سے روچ میں ادا نوکی نیوز گردگا ہمیں چین توار بند جیشل عدلے بابتا ایشان ایران بلائیں ٹریں حملہ کتا او بلائیں ٹریں ٹوہیں جنگی کتا آستان ماں دستگا ماں شما دستگا نیستگا ویڈیو اتگا میں دیما وستگا ای بابتا شما چی دیستا چی گوشے شما چم دیدہ وستگا یا اننا چاہیے سوشل میڈیا اچھے بلائیں ٹریں ٹوہیں پراہیں جاگئی ادا ہر مردم ہر جائیے نشتہ ہر کس ہوتی کارا کرنے گئے دومیاں نگین دیتے دل جان مصیبت او دل تیشے جان جان یا ابری نا
خیر جان ویڈیو انتو ابرائے جان بالکل ویڈیو انتو ابرائے نو منظر کجا ویڈیو ابرائے کہ بید مانی ادا درستی ویڈیو مانی ما دیما وستگا ما ہیلیکاپٹروں ما کو دگا لاشوں کپتگا اگر ما شوی دیما لاشا پیش بکنا اے علم نہیں کہ ما شوی دیما لاشا پیش بکنا میں واسطہ ایم نہیں کہ منتی ما اور شوی سر واسطہ لاشا دستگا چی دل جان منتی اور سر ہاں دستگا جان علم نہیں کہ تو جان جان ما بلوچ جنگ بچ میں مصیبت تھی ما یا دیا یک زمین اثر نشتگا ما وتی زمین وستگا کنا ادا کے ات کت کہاں کے ات سوچیں نکا کہ کسی جیش العدل امی کے مردم کے شہید کے بتگے بلوچ نبوتگن تیئے آلا نہ بالکل میں گوشا آہوں منی برات ہم نا وہاں منی آہن تو کا دو سے بگندے بت کا منی سنگت ہم او بت کا دلجان ما آمی ابرائے نا کہ تو جس کو کسی چونگل دے ماوشان دشمن کجام بھی جاگی جانک بھی دشمن کے بھی جان صحیح ہے تی اسرائیل کے ہمیں ایران کے جنگ آئیں یا ایران کو یا جنگی ضرورت میں اسرائیل ہے جس نے تعریف کنا آو منی برات ہے جان نا بلوچے منی جان برات ہے نا یہ جنگی کر گئے ساج سرگوستا جان جان اما ہمیں ابرا ساج سرگوستا یا مردمے آج اس نے دشمن خلاف روتے ہوں جندہ خوشی ہو دشمن جس سے چار مردم جن نا گوڑا منی ایالا یم مردوے کو بلوچ قومے واسطہ روتے ساہدان مفت بیان اس سے یہ ابرا بجیں کہ آج اس نے دہشت گرد دے یا آج اس نے چیئے گوڑا منی یما تیال آنگا تک کے دشت گرد کے گوشتا یار بلوچ ہونا ما گوشتا نا سوچے آوریاں جب آوریاں پاکستان و ایران و دوئے مناظر دہشت گرد گوشا آوری شنگائے نا مارا اردکان دہشت گرد نہ گوشتا نا پاکستان و ایران و گوشا بلوچ و طرح دہشت گرد نہ گوشی تھی ہر کسا کی کار کوتگا یکی دومی جان شتگا منی جان شتا دلجان ایشان تو کا سمینات جہالنا نشتا من ہوئی نا سمینات جہالنا نشتا ہمار اونچا کہ ایران کے مزال کی جتگا ہمیں تپلی چوک کو بالبول کے شہید کے بتگا تھا سمینات باقاعدہ امی ابرگوش کے پاکستان چیا ایران کے مزال کی جتا ادا جس سے دہشت گرد مستگن نا صحیح ہے سمینات ہمیں دایا سمینات اکھگا اس پیستا منا اسی کے تواریکا جستکا کجا روچا ہمارا روچا کہ میں مردم مرتگا ہمارا روچا استی دشت مرتگا تائی مردم کے نا مطلب ہما کہ ایران کے مردم کی جتا ادھا بلوچ ہمارا روچا کہ میں ایدی میں بلوچستان مردم مرتگا ہمارا روچا استی دشت مرتگا سمی توار کا سمی کجیں سمینات ہمیں جالنا ہے سمینات مشکائیں کہ تواریکا جالنا ہے تواریکا بھائی سمی مار چون ایک مولا سمی چون یا ایک ورکا رالتا مرد بزرگ سے بیت ہے نا سمی وڑی آور بین نکو تو جا کر وصلہ سمی چینا کنگا خیر پروان اس سے دل جان منی منی اپروچ کرنا میں دا سمیناتی گوان منی بیس بکتے نا منی آوالیا صحیح ہے مردا دلیل دیے کے کوشش کو تھا اور دلیل تھا ہمیں کچھ کہ پنجگور منی علاقے آئیں اور منزانی کے آودے جس نے جیش العدل والا نشتگن و اشانہ جس نے ایرانا اٹھ کو تھا اور جتا وہ یہ درا جس نے دہشت گرد دا ایسا بھی سخت پوچھتا ہے منی علاوہ نا آپ کے گوائیں سنگیں گدروشین گوائیں براہگی گوائیں درائیں محلوں سمی پوچھیں سخت پوچھتا ہے درائیں محلوں سمی سخت پوچھتا سمی دیرے مول کیلتا تھا ملک میتا کا علاقہ ہوتی زمین ہوتی درستی چیز یلدا تھا سمی آنگا تک میتا گیا ہوتی علاقہ درستی چیز یلدا تھا سمی نظر کہ دیر طرح کار چیکنے گئے اگر سمی وڑی آبر کام سمی بالکل البتہ وتی واسطہ زندگی جوڑ کت کام بلے پا میتا کو علاقہ پا زمین نا اچھی کت نکا سمی اگر چیزی کت کام بہت ہی ذاتا کت کام بلے اگر سمی لوٹی تھی من میتگا علاقہ وادگرہ ہوتی ہمیں کہ منی ہمراہ بوتگا ہما کے منی زندگی باہر بوتگا ما وحدہ من دستا منی چم دیدی بوتگا ما وتی چم دیدانی واسطہ کاری کت کنا باید سمی دھیما بیتے ہیں سمی
Chu pushta makinzitin ke bushi yuka ma archi avari ma yuka zana ma yuka wati avarakana o mani pushpada adige mardumi asti nun awahda ma अच्छा अच्छा aptado दिलजान एदा 9 साली umre mardumi दिलजान ma aptado 9 साली umre marduma mani umr ma navado apta peda navado apta peda butiga manu archi bhusha kama vada gitti Baluchistan chu nabi दिलजान आवाज आती थी ना यार दिलजान ये आवाज नहीं इससे बोले आवाज समी जिससे ना था ये वो नफ्तगन के ये मर्दम जिससे दहशत गर्दा ईरान पुश्तगा मैंने कहा ट्वीट करते ही नहीं navish ko chakarjan to chi gosht طي اصلا توارجن قاعد ما عابدا جسكو كي عابد يوري عبر بوتانا بوتاغا اي تويتش جن طي ديما غوستا وبراغي ديما غوستا شما संगत कम से कम ई टीम भाई गवाही दात करें कि वाकई जिससे माँ रास्ते अबरा हैं या अगना द्रुप बंदगा हैं ना ಈಗ ಬಿತ್ತಗ ವಾಕಿ ವಕ್ತಗೆ ಇರಾನ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ದುಮರ್ದು ಮಾತಕ ಯಾಕೆ ಸಮಿನಾತ ದೋಮಿ ಮನುಷ್ಯರ को पुरुष एशी आपके दुमना गोष्ट के देश गर्जन बितगा इशे समिनाता ट्वीट हमको Koptushe Burza जिससे Burza एक कमा चीज़ से we must condemn the Pakistani dead terrorist organization ना आप शिकायत के हम जैशो लादल हैं आमेदा के ईरान सर हमला इकुता आमर्द मुशिकायत कि मैं माँ कंडम में बिकना या इशाना ईर बिजना आमा के पाकिस्तानी डेट मतलब पाकिस्तान जैसे ईशानी पुष्पना ये करेगा यक अमा टेररिस्ट यानी दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है dros ke asgare abede kahin kashta नाम भी आपको शुरू ना कोप्रूशा उशिगा नाम बेहद मखान है Biar ko कोप्रूशन जान kompromis. कोप्रूशा Ini kasbi halne işi şarka jangay na dostu social media kasavati vasa yakke rai jod kurta oti raha chikan chakar shumi chakar shor dostana giri ya kange joda kante ini shomare ya kange joda kanga işe shome musibat işe baluch bibe shome vasta baluchiyat shatterin behteri बलूच भी के कुजा जंगा अरकस जंग का बेहतर जंग अरकस अर्जे ये जंगा जंग बिकने जंग बलूच वास्ता अल्लाह में ईरानी बलूचिस्तान मगरबी बलूचिस्तान भी या मशरकी बलूचिस्तान भी मशरकी बलूचिस्तान आम जंगा मगरबी बलूचिस्तान ये मर्दों नौके जंगी नौकी शुरू कोता ये जेश लादल वाला हाँ जंग जायज बिकनंते आवती सबूता पेश बिकना अल्लम नहीं अबोगुशम पेश बेदारंते आहा जंगी के शुरू कुता खाम खाए या वतमवती या के अच्छे जंगी शुरू कुता उती जंगा पेश बेदार कामयाब बिकना पेश बेदारंते ए नहीं के दिगे चुके मना तरा वायरा ईद मगा प्रोकेसी गुशंते हाँ प्रोकेसिया विषय मदियंते उती जंगा विषय बेदारंते उती मा केला कहाँ उती मीतगा हनी जागिए के अस्ता उती मीतगा दोस्तों सारी उती मीतगे मर्दमाना गुवता मीतगे मर्दम कस्सी सरपद नहीं ये वदी मीतगे मर्दम कस सरपद नहीं कि मायदा जंगी शुरू करेगा यहाँ असर खैर नौशाही घबरा शोमा भाई ने हमें चिया धीमा करे कि भाई चून जंगी के कुता चू बुआ कुजा छत का वसर वा हर जाइए कैंप या हालांकि कैंप ना ಹೆಚ್ಚಿ कैंप तुका ಹೆಚ್ಚಿ ನೀಸ್ತಿ वसर वा चीजी पेजदारक बुतगा ये पेजदारक चीज चिया के अच्छी पेज दस्ता के अच्छी कुता आम्ही कॅम्पानी तुका तो बरो ಈ कॅम्पानी तुका हिच्ची नेसते वसरे वा पीती आणि पुटू आणि शिकनागो शेअर कनागो व्हिडिओ बनाय ना जे शेअर बघूशा नावशा यार
मागो यार भीमा मागो यार दिलजान नहीं तो देखा दिलजान भीम न्यूट्रल नुमा भीमा तो यार तन्ना मागा धरसी नहीं तो abra mogusha me sangat jala nishtigan तो dilgan मगा manti ना तो मग मगा दिलजान dilgan तो me आप sangat दे dilgan manti संगति तो sangat आप me दे dilgan manti कोमी काजे दा संगति नीस्ट ना bicha khomi kaze tuka sangat dilgan manti वो भाई ठीक जरूरी है ना नहीं ना तो संगति रहे दो तो दो रात की दो अबर से ऐसा वसर हुआ तो रात की हमा अबर जाएगा निश्तकी बलूचा तो रे बलूच सर हमला करे ना बलूच सर हमला करे इशे सर तरह अच्छी फायदा रसी आप कुजाम तो बलूच निश्तकी रहा हाँ नहीं कुजाम बलूच आम्ही के से चार कैंप तो हमला को तगा ई कैंप तुके मारदम के बुतगम तो ई अबर सर पदे काई अदे के निश्ता मगरिब बलिस्तान मर्दम के ना निश्ता ते ना ताऊ क्या हमला को ना ताऊ क्या हमला मान करना मान 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 हमेला तरा मा या बरा बलूच उशगा बोल कोई मान सुलेमान बोलदार है ना मान दुश्मन जीशल का अदाला उशगा ना ना मान जीशल अदाला उशगा अच्छा मान जीशल अदाले मर्दम काई जीशल बलूचा अदाले मर्दम दा के निश्ता ना बेते बलूचा बेते अबर ना बेकंगुमा तो दिलजान जीशल दिलजान अदाले गोविंदार मर्दम शवे तो का काई दिलजान गोविंदार ना हाँ तो छे बीएलएफ जान मर्दुमे छे माँ कस्सी की अच्छा मर्दम तो नो एदा मा ना एदा माँ एदा ना देशस्थिति बीएल जेशुला पे सने गो ना मर्दुम बीएल नीस्तना गो ना गोविंदार माँ ना जीशल अदले गो ना माँ एदा देख कसे एदा माँ नीस हाँ बलूचियो आम बलूच माम बलूचन ना सही हाँ मैं बलूची तालुक कसा नहीं हाँ ना जुस्ते ना दोनों शु दोस्त नहीं शैतान बोलते म्हणजे गन हाँ एदा तो के एफसी है जना एफसी तो का कोई सुलेमान बोलदार है मस्त बाज बाजना हमला भी तो कोई सुलेमान बोलदार लाश मुदा शुतगा इसी मकसद नहीं कि वो बीएल हमला गलत था ये वाड़ नहीं था दुश्मन को होर पे तो जना पे ما بيجبرنا وش تيا برا اف سي ना كويس ما نشتا ما جنتي तो مثلا ما जैश تربط اف سي نوش نشتا ما تربطي ما نوشتا اف سي ما جنه ना गप कोई ना नीक जैश कमला यार को गजर गजर कहीं पानी सर न्यामुदा के चिल्लाते बलूच जना बीच का अगर गजर को गोन था तो इसे वाये भी नहीं तो किसी रहे जोड़ करने गए ना ما نوشتا ना بي आई ना ما उसकी मतलब نوشتا जेश नीक आई अबरा नखरगा है ना आ उसकी जेशे ना तो ना देखी नहीं मिगे बार गए थे दिलजा मैं देखी नहीं मिगे दिलजा वहाँ पे जब मिलते ना तई मक्की अबरे वजात की आबे तो ना मैं चीज वश मक्की गाऊं अबरे वजात की आ संग सपन उतगा आबेद ಈ ಸಂಘ ದಿಲ್ಜಾನ್ ಗುಷ್ಗಾಯಿನ್ कि जेशा जुस्से बलूचम सरमचारान के पंचराम लकुता सही है नुमा उशन कि कुजाम जुस्से जेशा बलू सरमचारान के पंचराम लकुता वो ये इन्फॉर्मेशन तर के दाता यक्की वशी मुल्ला उमरी अवाले तो अबर कनगाए मुल्ला उमर बाकायदा शहीद अयूब सरबाजी अन्नू की शहीद का नबू कराची था आ मर्दा बाकायदा ये आर्टिकल असता सही है हमें हमारा ये आर्टिकल बुर्जा मन जिससे पेन निकई आ मर्द बाकायदा यबरा जनगाइन के जैश मर्दुम आ मुल्ला उमर नहीं ना नु तो ये आर्टिकल वन रंदा भी आई कि मालूम का अच्छी के प्रोपेगेंडा कुता मारा उठते कि मुल्ला उमर जिससे जैश मर्दुम ये गलत तीन तासर उठते गलत तीन अबरी उठते सही मारा दात के बाकी या बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके या इन मालूम या प्रोपेगेंडा दी वजूद कुता कि भाई जैश मर्दमा ईशान के एम्पेसर मामला कुता ये जिसने मैं खिलाफा कार कनगाया और पिलाना इवरे सबूत अन्नूता रूच मच्छी तक ने दीवन यक्का के भी जैशा जिसने बरं 2 महिने 2 महीने बरं संगत 2 महिना में फोटो मारा असता कोण अगर जना असतो माको को दिल करो को बरं आमाक पुर्दे ऐसा जरूरत दाता है फिर गजरा दस्ता जाकर इश्क लाती में अद्दा मुसीबत से मैं मर्दम इस पर गोश्तदार का तैयार नहीं मुदाम गप कन के वास्ता हानि करा गप मोचे मुदाम अरकस गुशी में मावत्तर गप बूश कना मा उदास ना जानो क्या दिलजान बूश उदास ना तो यूचल ने वार तो छु इमरान खान ने वड़ा बहाबते छु अखा यार दिलजान ठीक है माँ अबर नकना में गोश्तदार अरे चकर देखा जान अबर तई देखा दीवाना में देखा नंदा देखा तुम्हें गोश्तदार गाते बस जुआने अरकस सबर का माँ दुर्स्तानी गप मनी सारुचा ना माँ दिलजान तुम्हें आमुश गाते बा तो तुम्हारा ये बगो के तुझे दो से केपन से हमला कुता जेशो लदल वाले हो बलूच कुश्ता सरमचार कुश्ता तो अमी ये वाले हमारा बगो कि कुजा हम जिस दो से केम्प आया हमला कुता बलूच सरमचार कुश्ता दिलजान तुम्हें अमरादारी करने गए ना
जी जान जी ma kurus me kera wangai me ada pasi wastga numangi shi abar nakana اه تو نحن وتين tay مالك kera يا sangat baza wow تو tay ada sangat baza mardum baza سنگت بعض ma anu gishi abar bishma kot takana shoma me ke archi shoma besi dema borti kot kane shatterin behterin ma ye ishan نعم sarabar kot दिलजान nakana شاركنا अच्छे गप मका के तीसरा मसले भी चीज ले جان भी جان मक्के चाकर بهتره बिजली हो मजबूर मकने سلامت باشه شما هر چیز संगति دیما भर्ती کنه ما मला कुरुसी में अद्दा कुरुसी मदाश्ता कुरुसा भांगे दा कुरुसा को كروس بالا मुक्ति مداشتي आखिरी जी नहीं بالا مداشتي क्रोसा वांग अन्नु इससे शुमारे अच्छा गिशी मगोनी हमारे कने बेहतर हो تجواني درجان जो अंतरे मावती में का बांध कना गुरु शो بند छदो देम शमा बारे दीमा بند बुति كده दीवाना براجا सलामत बाते سلامت वजह باتي शमा جان इज्जत दिया سلامت باتي براجا تو چی سرپد میں مطلب سنگتائی ابر کتا خیر یوڑی لستی اما ابرا ना बेचा चाकर यक बहुतामी हस्ते शान सरा के शामे कुर्द मेहमानी बिता ಗೆತ್ತಗೆ मकी दस्तदात के गजर है ना इनी रोदरत कने मगा हूं एक बहुतामी हस्ते हूं एक अंचे कारे कुतगे बले नीचे में निकला ये जंगी गलानी मिचे साला बादा होती का वत छत्र की शिंत कने निकल मामे पॉलिटिक्स रा ज्यादा तवज्जो भी दी छत्र है भले इसी कि मैं बेशक जंग पॉलिटिक्स से बाहर रहना ये नहीं कि माँ ग्राउंड था या नो माँ माँ जंगी या माँ मंसूबा साज गए नो जंगी जिससे हवाले अब रहा है ना माँ माँ यक आउटकम है ये मालूम कर उसका कि अगर वाकई वो बुता ना कि इसकी जिससे गवाह अस्ता शायद अस्ता o چیز باره مردم سرپدن که ایشان دو بلوچ گتگو یکم کردی گتگو کرد که ایشان میهمان بودتا جیشوالا یعنی گتگو ایشان چیه دستا داتا چیه चाकर अगा बेचारे گجرانی बच्चा मैं जेंद हुआ मी सिमसरे हंदानी मर्दमे ना او ये चीकन गया हुमा सरपदे आ चीकन गया हुमा सरपदे بله चा بله कोताई شکل दुनन तो چی कास्ता کنگه कोलंबा बलूची किस्से का ना गए गेत्रे ना कसरकन نه नी نو سوال چی देसी बुक्शा نه سوال چی که چی کنگه آیا مطلب واقعی انچو جسم پاکستان ہے پروکسی جو بودتا بلوچ خلاف جنگ آیا تو چی وشی باره ना बच्चा गुशगा बाज तीस गुशक बिकते सबूत कना घाम बा बले ची नी शर्रे वड़िया पदा तो भी एक मा पॉजिटिव ने चीज नहीं थी दे मा हमें वास्ता ची चीजा मर्दम कला खामोश भी अंग जवानते रहे मतलब maanti abre janda satpad navutuna yakki wo ishin ke waki buttugan bohtan buttugan ishan justa mulla umari namge mulla umara beger kayda burzama naam chi yamane vishta buttuganna ke yakki butta dumenta यकी नासिर नामी तो मुल्ला उमर और इसके गुरु से हमारा तंजीम का ना कोई ताल्लुक था और ना कोई ताल्लुक था मतलब इचबर ताल्लुक न था और ना आज मतलब मच्छी हमने इसके अलावा दोस्तों ने इतला दी है कि एक और गुरु जो मंद नोकीन कहान के रियाशी बाबू तपरी अच्छा बाबू तपरियम ईशान नाम इस्तेमाल करने का आप उसका कि बाबू तपरियम में मर्दम नहीं अच्छा جيشو عدل نام سر ایشا ای مرد جسته پمپلیت تقسیم کتا پمپلیت ای مرد گوشگاهی که ای مردم نہیں نا او دگی انگا یک گروه استه مولا قاسمی نام سرا جو 8 جگہ ہمارا نام استعمال کر رہا ہے ان سے بھی تنظیم کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک اور دال بدین کے رہائشی آجی ولی محمد بینگل ہے ان سے بھی کوئی تعلق نہیں یہ صرف اپنے ذاتی مفادات حاصل کرنے کے لیے جیش العدل کا نام استعمال کر رہے ہیں ان گروہوں کی کسی بھی ارکا سے تنظیم ذمہ دار نہیں ہے اور ہم بارہا وضاحت کر چکے ہیں کہ مشرقی بلوچستان میں ہمارا کوئی ممبر نہیں ہے اور نہ ہی مشرقی بلوچستان میں کوئی دخل اندازی ہے جیش العدل صرف مغربی بلوچستان تک محدود ہے خیر آخری اور سر خیر بتکاں
باور مخنا کہ معلوم جس سے پناہ گفتہ بلوچستان ای کپا وا کپا بلے نہ بچا چاکر یہ ہاں ہاں چیزا متنگ اتفاق نکنے یا کسی من ممبر آنگو نیستا یہ دومی کسی من کرا یہ نہ نیستا ہم یہ یہ گپ چیز آتے راستے گپ بلے نہ ہم شکا کہ ای مردم جس سے اس کی تعلق من ایستے نا صحیح انو اگا بی ایل ایف یا بیانی بدا کہ پلانا کمانڈ دے تعلق مریگو من ایستے تو چی سرپد دے تو ہمیں سرپد دے آج جس سے تعلق ہوئی اما تنظیم نہیں ایستا یہ چاکر بچا یہ انچے مردم نہ یہ مردمان نہ گوشت کہ ما تنظیم مردم نہ کہ آئیں گوشت میں مردم ہی ہمشے نہیں ہمیں ہند دامگا کسی ایک طرح دار کہتے ہیں کنت بیتے دگ مسئلے ہستے ہیں یا کہ ہمچے وڑی نہ وڑی ہنچو جوڑ کننتے کو بن نام کننتے ایک ڈیتھ اسکواڈ سا یہ من کرا دا بلوچستان پوسٹ ایک رپورٹ شین کتگا باقاعدہ شان تفصیل ہے شان درستن ذکر کتگتا یہ نامات کتاب گرگا شان یک کے نام مانستا کیوں مطلب ذکر ہوتے گیا تھا اچھی ہوش گایا لہتی مردمان نام گپتکتا تو میں باقاعدہ لوکیشن ہوں مارک کتکتا کہ کجام ہندا چے آپریٹ کرنگے نہ بلوچستان پوسٹ چھی ہوش گایا ماں ہمیں ابرا خیر تو آرٹیکل ہی کون نہ تھا عشان آرگنائز دیت اسکواٹ ہمارا ذکر کتوی ہمیں تو کچھ یہ نام مان دیتا کہ یہ ہمیں کہ گچے ملا مہینے اچھا لاتل کی دا رکھنا ہے بلے کون نہیں منی کر آرگنائز ڈیتھ اسکواڈ تھا گوڑا ای معلوم کے چکار ہے نا کہ ای ہما مغربی چی ہما ایران زیر قبضہ بلوچستان آزادی واسی جنگ آئے اے نہ رے ہمیں کہ ہمیں نام گفتا دن کہ لاتے مردوں میں ملا قاسم میں دو بھی تھے ہمیشہ نام وغیرہ جائے ہمیشہ کو لاتل کی اظہار کیا کتا جیش اللہ بلے ملا عمر رکھتا ساری ہے ماشاءاللہ براک جانا بڑا جانا یہ انچے پدا مردمان دانے کہ شانی نام کے گرک بھی گئے بعض مرد میں اچھی دیت اسکواڈ ہے امچے ممبران شانی بہتام جتا گا وہ شان سر باقاعدہ ما آئی ڈی میں اوروشوں بیتا میں بمتراک بیتگنتے سرا ہو یہ ہمیں مردمان کتگا دیمترا پدا شانی پدا وہ دیمترا وہ پدر بیتگا بعض انچے مردمان پدا سرنڈر ہوں کتا بعض انچے مردمان بیتگا تنظیم شانی کمانڈر بیتگا پدا وتے ہوں جتگن تے خیر گپا مردم کن دیر رو فائدہ نہیں انچک ما پیسرا کو چھے گپ پہ پدا نہ گیشتر چو بھی حقیقتیں ما ابرے نا کنفیوژن بیتے نہ حقیقتیں ابرے بلے ماں میں مشک تھا کہ چیز کے یہ تضاد نہیں اگر اگایا نا خانہ جنگی نہیں اگر اگایا کہ ادا یک گروپ پہ باقاعدہ ایکٹیو میں جب پاکستانیوں زیر قبضہ بلوچستان وہاں ہمیں ابرا جنگائی کہ ایرانی زیر قبضہ بلوچستان محلو کما کے وطیہ و جودہ کرنگا یا معلوم کا کہ آٹھے کی تھا آج اس نے دہشت گرد صحیح ہے اجتا کوپروشے کاسکر سمیناتی او کوپروشی نام جس سے اول سرائیں پد دگی مردم آستا ہے جے یا دگی مردم آہم اسی تا برابر پروپیگنڈا یا وہ باہر بو گیا وہ دومی نہیں گا ما یوڑی چیز نظیستا کہ یکی بیتے بلوچ موجود خلاف آور بکا یہ چیز من نظیستا ایشان واقعی کہ واجہ آشم دی ہوتگا یا دیگی لفظ سنگت ہوتگا کہ آئیں تعلق ایرانی زیر قبضہ بلوچستان تھا آئیں وعدے آئیں کہ جستا کہ محلوم جستے ایرانی اما کہ ابرا کنگا آئیں گوڑے ایشان گشتا بھی شما جستے ایران پروکسی ہے نا صحیح ہے سمین آتے دیا نا باقاعدہ ایشان نام گتا بی این ایم و بی ایل ایف نام گتا نا آ چیزیں اکا مانا ہے کہ بی این ایم و بی ایل ایف ناما بگرا او آیا نا پروکسی وشن پرچہ بلوچستان تہا نندہ ضروری نہیں کہ شما جستے پروکسی بے ما چیزیں خلاف آور کرنا ما چیزیں جستے مذمت کرنا مطلب فرد کا آیا آج اس نے یہ عبرت کنا آئین خلاف ہمارا عبرت کنی گے او اما کہ دشمن زبان کم از کم دشمن زبان آر یکی کے استعمال کرنے گا بلوچ خلاف ای غلط باقی علاقی یہ والا ایک چیز کے گفتگا من نظانی کہ پرچہ منجل سرپد نہیں نا تو اگر بارزی علاقے مردم ہے مطلب بتا واقعی مردم جس نے دستہ دیا گفتگا گجرے دستہ صحیح ہیں
وہ پدا اما علاقے تا مردمم ٹارگٹ کلنگ تا جنگ گفتگا مثال ابرے عابد زامرانی آج کیس جستے واضح دیکھیں بعض مردمہ نو آیا عابد زامرانی جستے امی معلوم کے جتا انو سوال ہے نا یا جسے ہم پاکستان ہے ہم اچھو کہ شہید ایوب کے شہید کرنگو کراچی تھا انمائی گوشت نکر شہید ایوبی جنوک امی معلوم کے اگا اینیم گا یا آنیم گا وہ بیچارن چیزانا گوڑا پولٹکس مطلب تو کہ نشتے کہ سیاست کے او رکھنا وہ سیاست یہ حساب کار کن کہ تو یک اما کنفیوژن ہے آئیے دور کرنے کی کوشش کریں کہ دشمنی آ دشمن مطلب اما حساب کار کرنے کی کوشش کریں کہ تیتا یا کنفیوژن پیدا بکا مطلب امی محلوق کے انوکیشن جنگ میں داتا تی اسرائیلی مطلب دنیا تھا مطلب حقیقت توشی انو پاکستان زیر قبضہ بلوچستان تو اچھی بکا صحیح ہے چاکر دنیا تو عابد نام اگر گاتے عابد زامرانی ابچا عابد زامرانی بارہ ماحول آتے بعد انچے عابد رشکتا شارنگ اپنے بتگاں بلکہ بتگاں دیوان تو کا عابد بلکہ سیاد مردم یا کہ لوٹو کہ فگر منوک ہستے بلکہ واشنا بنتے لیکن ڈرامہ سوشل میڈیا گپا نہیں امی گپا گما بزیران دیما برواں یہ چیزوں مناسب نہیں کہ واقعی امی نہیں بیتتا ضروری یا ہم نہ نہیں بیتتا بس انچے معیش کتا راجہ ضروری ہم نہیں نا بہترین جگر تو واش پوچھتے گا دلجا ماں علم نہیں کہ میں کئی واسطہ آوری بکنی ماں یا کہ کسانی انسانی امریکہ ارجائیے کہ مرتا دلجان کہ زندگی آئی زندگی واسطہ کجام منگوشا یا انسان واقعہ زندہ یہ دوسرا سارا اخبر کان کے اے شہید کنک اے گفتگا وڑا کہ انی کے بیگا ہے نا چاکر بالخصوص بی این ایم میں سنگت ادرو ٹارگٹ کنک بیگا ہے یہ وڑا نہ یہ نہ مثلا یہ چیز چوش مبی نہیں شترے کے پرچا بلے آکھا نا باہر 2010 دیشیں انی چیز بہتر بیتگا میں اخبار تنظیمان تا اوگا ہے نا انچو بیگنا جنک بے اور ہر 2014 داتا بالکل زمین زا لگا و تھا با دو ننگ بے ننگے زا یہ وڑ چیز نہ منکلا زا مناسب غلط نہیں زا کٹھا غلط تے کسی ہم زا بھی اگا نہ معاشی خلاف بیتا ہاں بالکل بیتا 2014 15 بعد اگر نہ رکھتا بتا ایک ایکٹیو بتا بیتا ما ایک سوشل چیز میڈیا تو کا خلاف ہن نا ما ایک چیز خلاف ہاں اور ما اٹھا کسی جس سے زاد یک مبی سیاسی یک ماحول جوڑ کرنے دی آریا مردوں جس سے سیاسی حوالے یا امریکہ آیا را سیاسی حوالے جواب دے دی یکی اوشی یکی اگر کہتے ہیں بی این میں فرض کان چیئرمین اگر کہتے ہیں اوشی جس نے چیا گو ایران اگو مارکال نہیں نا صحیح ہے آپ کہتے ہیں یہ ابرا جان وقت کا جنوبی تھا باقاعدہ میں ابری کو تھا علم نہیں کماش ما ہر کسی گپا گوش پہ داری نمبر خوش یہ نظر ضروری ہم خوش نہیں نظر دل جان بلے شن کے بین میں اگر نام کی گرک گوگائیں آج مستر موجہ ہمیشہ ہیں işte BNM'e de gappi asti BNM durse tahriri çizi asti بچا BNM tahriri چاکر çizi بعد انچے دلجان بے وقت گپا BNM میرا بعد durut انچے گپ gap tahriri ya BNM ga to loote ko BNM tahriri ya bon eda gap loote BNM de mama yar eda gap loote ko watma دل جان watiya ama gappi ke zana loote ama gappa beja BNM go eda دل جان shirma kam نا ٹھیک ہے تو اسے ya بیئے ماں لوٹنا کی ماں نقینے ماں حالانکہ ya دل جان میوٹ کرنے گوڑ جو آنتر منی اوروش کرنے منتوار بشا ماں کے سوشل میڈیا تات کا مادی اس کے بی این میں او ایف بی ایم او بی آر پی او آر جاگی آر کسی اچھی دل لوٹھی یا جس سے دو میئر ٹارگٹ کا ماں منیالا اما کی میں او میں سنگت کے ہستے تھا ماں اولوی اما محلو کتائے تھا کہ ماں یک کوشی کو کہ ادا یک جوانی معاولی دے ماں بیارا یاد دیتا کہ نما کامیاب او بی این میں اما سنگتے تا اتکا بھئی او ایف بی میں سنگتے تا اتکے تا یا دگی جس نے اما معلوم کتا اتکے تا یا دومیے اما خلاف اشاور نکو بلکہ نے یک جاگہ بتا ہوں دیما شتا جو دیتا بلے ای درمیان امی تی بی این میں اما کے ورکر تا آر ودا اتکا
زمینات شکلا صحیح ہے یا جس نے کہ ڈاکٹر حنیف شریف کو کہر گوشی ماں جس نے بیر میں مرد میں نو ٹھیک ہے بلے آپ کا ایشان جس نے بلوچستان میں بیرک آ متنازع کو صحیح بیرک یالا کا اما کہ بلوچ علاقے آ متنازع کو تا صحیح ہے آیا وطارا تا 948 948 اما کی کلات اسٹیٹ کے آٹھیں مجبور تا و آزاد تا عمال تک نے محدود کرنے کی کوشش کو صحیح ہے آج ابھی ایشان باقاعدہ یہ ٹویٹ داتا کہ ما جس نے ایران اگو مارا چھوڑی کارنی ایران جس نے جوانی ہمسائی گو پاکستان آزادی کے خلاف مارا جس نے زبردستی کمک کی وکم یہ مطلب گوش داشته سامین آتا من چلا گوشتا سنگونے تادبی ہمارے کہ افغانستان کو میاستے ایران میں ہمسایہ گئے باید ہمارا سنگتی کھلگے پاکستان پروپوگنڈا شکار مبیل گئے وہ ایران کو خام خیق جنگی نظر گئے ہمارا یہ سامین آتا سنگتی جاتے نو آیا مطلب تائے بی این ایم گوشے تو جس نے قومی پارٹی ہے تو علاقی پارٹی ہے نئے صحیح ہے اگر باندہ یا سنگتی بی این ایم تا پاد بیتن و آمی گوشی کہ منا گو ایران دشمنی استے بلے پاکستان جس نے منی اتحادی بھی تو منا بیتے کمک بکن و مان جس نے ایران کے خلاف یہ جنگی کہیں وہ پاکستان جس نے یک زبردست ملکی پر بلوچے واسطہ تئی گوڑا ہمیں بی این ایم اما کے ممبر ہیں آو دی جالت خود کا نو دلجان شاکرچن کسانی چوشی اگر نیستی نا زانی چونی ہو تو سکت راجی آوری کو بلوچے جنگ بلوچے زمین تو دوست زمین نے دوست چیزیں زانی منا چیا منا دلجان ہمیں بچی کنے بنیادی چیز بکساور منا بل تو چیا منا چو زلیل کنے ما تایی گپانی جواب دیا پلیز تو اسپیسی چلائیں ماتے اسپیسی سرک آیا ماتے اسپیسی سرک گپ چلا ماتے تیوگی اسپیسا گو چیکا نا ای ونڈے گپا ایرسا ایشا منتو زانا میں زمین نے سرے گپا میں ارچی کے زمین نے ایدی موادی میں منتو درسے آورا زانا مان ای آورانی سر چیا بیاہا تایی گوما بیس بکنا ادا تو دیگه سنگتی اتوار بکن منا چی اتوار کرے یہ دیکھے بعضی مخلوق کی نشتہ بشامیں دادشاہیں دلشادیں پلانے دلجن تو گوامائیں تو سنگت سے ہمارا میں تو توار کا ماں وہی ابنا درستان زانا تو دائما ترے پترے منا توار کنے ماں وہی درستے ابنا زانا تو منا چی اتوار کنے تو ہمیں مردمہ توار کک نظام تھی ہمیں ہاں مردم کے ہمیں دلجن ابنا نظام ہمیں مردمہ توار کا ماں نندہ آنی اپن گوش دارا کہ آج چو وہ سر پر دلجن جان تو زانتکار سنگت سے پہمی خاطر ماتر گوان کی بیوتاوان تو زانتکار مجلس ہے یہی بات جوانی منت وارا شما منا یہ عزت داتا احترام داتا شما منت وارا چشک ما اچھے زمین یہ سر نشتگیں ما بلوچستان نشتگیں مکران نشتگیں ما مکرانی بلوچی ما وطی تیوگی زمین نا وطی میں بلوچستان ہے کہ اچھی حد و دمگا ما درستان لوٹیں آرچ گپی اللہ نظر جام مارا درست قبولا آرچ گپی براؤن دک جام مارا ہم قبولا آرچ گپی ایر بیاری بوتی حد و دمگا آئی وطی زمین وطی حد و دمگانی وطی زمین اگر قصہ کت کان مارا پیشداری تھی وہ شومے اگر توکا کسی سنگتی ہستے بیائی تھی مارا بگوشی تھی ماں زمینانی چینا کت کدیں جب میں مانی ٹوئے ٹرے راستی ماں سکک بہنے پیرے چلو پنچ چلو 6 سالی مردمیاں ماں ہمیشہ نہیں گھما ہوتی زند بازیتا روچے ورچی من لوگ نہیں زمین نہیں جائیداد نہیں استی اچھی نہیں استی ماں ہمیشہ نہیں گھما زند بازیتا ای ہر کسی ہستے شمع گھوما شما کسی سرپدے شما زانت تھی مارا زمین ممی نچی نیستے ماں بلوچستان ہندو کی مردمی مارا یوکا تیوگی بلوچستان لوٹی تھی تیوگی بلوچستان مارا میں ہرچی چکارا میں ہرچی جائیدادی ہرچی چیزیں مارا لوگ جائیداد رسی تھی
मावती बलूचिस्तान लूटे जोधा कनी मारा तीव्र बलूचिस्तान रसेद मैं हमेशा गतानी हमारे मारा का तीव्र बलूचिस्तान में रसेद मावती बलूचिस्तान चूका वत जिंदगी भी वती माशियत वती चीज़ा माँ चूं डिप्लोमेट के कुछ कुछ करने माँ गुलामी करने माँ हर चीज करने मारा में जमीन में इलाका में हमें जायदाद हर चीज हस्ता मारा मारा मेगा विधियन थी मारा गुंशो में अभी ये दुनिया और जहान सिस्टम गुम मारा कारस हालांकि मैं कर वानंदे मर्दमत थे अब वानंदा पता बहुत बड़ा यशीन थे कह रहे चे देगी कह रहे चे देगी नहीं मैं अद्दा जमीन मुझे जागा मुझे मानु मैंने दे इधर शे स्पेसिया बगाई है काबगी है आ वतवो न के मकाया चाहिए दे स्पेस बस को तो माइशी है वास्ता जुबान खैर बहुत गुस्से है थे दिलजान खैर गुस्से यार खैर गुस्से का नाते ने ما كسر قشط هم بزن ما بچه كسر قشط هم بزن كسر قشط هم بزن अरे तू मगो यार दिलजान तू मर्दुमान जार कर आए ما गोशा जाने चोनी हो अरे बच्चा बाजी जागा अरे गोशे ते की हम संगता यार तई ते जाला संगता तू मगो यार तू बच्चा चिया तई जाला बोरसा बाजी वर्द में जाकर रिश्ता मा इक्के गप जता तई जाला बोरसा बाजी वर्द में रिश्ता तो नजाने का क्या एक रिश्ता क्या रिश्ता तो ये अबर नजाने गए माँ आगप्पा जाने थी जाला बोरसा क्या रिश्ता न रिश्ता तरा के गुजदारे के गुजदार गए माँ ये अबर जान माँ ये अबर कना बरं शिक तू माँ आम्हा शराय सांगता नि वारे एवढी अबरी बस करता है जुआनी क्या मोवती अबर स्पेस कोतम जना बाकी एवढी बाकी ची यार जुआन दिलजान ची दिगरी गलत दिगरी है एवढी थवार यार दिगरी थवार कबली गप का माँ मोवती गप कोतम तो दिगरी थवार कबली गप का परवानी तो दिगरी थवार कबली होती गप पंकम ना तू बेका बरा दिल्ली रे तो दिलजान मर बेल यार दिलजान के गप कुत का शन दिलजान केरा था गप नहीं इसकी ना चाकर ये द्रोस माँ गप कर माँ वो गप कोता नु देखे के हस्ती गप का ना शोमा बिजने गप होती है ना दिलजान तो तेल थी गाड़ी यार माँ रमजान है शराबी है शराब वारता शोमानु हमें भतवा भी शराबी रमजान शराब वारता इक्के गप कोता शो वास्ते देखे गप्पो ना बच्चा शो है ना मुश शराबी रमजान शराबी वारता शो अरे वास्ते मा बट्टिंगा खुजा पोवी गुस्से यार अक्की भी मैं अरे ना खुजा दिलजान गुस्से शराब यार बर का ना ना मसला ना नहीं रोचगा चुनाई बेकार नमाज दुनिया अद है मामी अबरा वशा दुनिया जहान हमें अबरा कंती कि शराबी वारता दुनिया जहान नहीं शराबी वारता शो मुसलमानी मर्द में दुरुस्त शो मुसलमान भी बुश शराबी वारता इक्के गबरी कुता Rồi che la dica piati dintre agana shu goshwa di shatri abari ya dimtri marchi babata abari bekana dema ma ramzani marchi में चिच्चू मार दूं दरद का चिच्चू मार दूं गार पुइता चिच्चू मार दूं मैं लाश मारा दस कब तक चिच्चू मार दूं मैं कोश्ते का ये बाबता शमे मार चीज़ या सिन बलूचे शमे चुक्के बलूचे तो बाबता जाना इन्ना बलूची चौके बलूच बेवायदे अच्छी बलूचियत जिंदगी है इमरोज है हमारे इमरोज बहुत आपका जिंदगी भी बेवायदे ची दस्ता बुत कहाँ बेकने बलूच हमरा दारी चिच्चो बुत कहाँ बेकने दुनिया जाना हर जगह निश्तगे हर चिला का या हर चीत गया निश्तगे बेकने हर जगह शो निश्तगे बलूची बेबे बलूच चो बजगे आगप्प शमजाने शोमा अलग के बलूच गप्प करे बलूच अमा के कीमतें ये न जाने बलूच कदर चाहिए बलूच कीमत चाहिए बलूच चो बजगे बलूच चो अजाबे बलूच चो तो आबर क्या तू दिलजान अरे तेला मां में मानते नहीं गाड़ी है आवर ये आयता मगो बलूच तो चो गाड़िया बजगे तेल मान बलूच का चो और अजाबे गाड़िया तेल मान का पता नहीं बलूच चो अजाबे यार आप मगाड़ियां है ना मुसीबत अरे है फिर यार गाड़ी आया था मुसीबत से टेलीफोन चार्ज तेल कुट कोटे गया था था तेल कोटे मैं था चार्ज चार्ज कोटे चार्ज चार्ज कुट था मैं टेलीफोन चाहिए पट गया था चार्जर
इसके मर्दम बलूच राज थी हसाबे चिच्चू हसाबे तो नजानती तई मी तक तई इलाका माँ वती इलाका हर चीज के मजाना माँ बालगतर कुलवा बगैर ता तुरबता ज़ार तीयोगे मखलूक में अजाबे चशमे अद्दो दमगा माँ इच्छी नजाना बल्कि दश्ते मर्दम आबादा बल्कि ग्वादरे मर्दम आबादा दोस्तें दस रसी हस्ते अदरो बादशाह मखलूक की आहानी कर रहा वाला चरा ये शाह दुरुस्त हस्ता माँ बालगतर دلجان من طوار شو عابد أقول तवार हस्ती न शकर دلجان أبغى हस्ते चार टिम चार जे ची बुतगते चार जी कम बुतगता चार जगह मांगुश कि मैं अद्दे दमको मैं दमको अद्दे मैं माँ कूदवा है बालगतर बगैर ता के वादा मशके नुशकुआ अर्जा के माँ भरू है माँ दुस्से मैं अद्दो दमगा नहीं माँ अच्छी के दिस्ते के मैं यानी मैं चम दिस्ते की मखलूकी मदरो अजाब है ताकि की चावे मदरो अजाब है माँ वती अजाब मखलूक का चू ही अल्लाह तुकन मैं तीवगी मरतो मैं हमें इलाका ही हूँ मावती मखलूका यल्दा तेजबर न कने मा युका तहना बेकनी बादशाही मा वारा चारा ए शाह फलानी कना गुआमानी कना आओ यकी मना उसी तो शराबी है मौसी की पर वो हनी में शराबी हो आओ मना यार रुचे दिस्ती की गिलास शराबी और मा वाइक दी में शराबी गिलास वारा मजबूर हो मुसीबत थे वरगी बल्ले तलु ची की में शराबी हो This is a यकी मना debate गिंदी about तो the human rights abuses आर्सने जगह in Balochistan. आवश्यक तो भी We've had a गरीबी है discussion तो already about सके pronunciation. I'm चीनी sure ची those इमरोज़े residents जिंदे who are ये attempting to take constituency ज़मीन ने responsibility will वास्ता advise us कार करनी accordingly. And I तो apologise if we've got the छिहत्तर तक कार pronunciation को करे कार करने collectively की wrong today. चिच्चो Okay. मर्दों ने माशुमार Just for हम background, इच्चो very मर्दों ने briefly, माशुमार होती वास्ता Christopher, ज़मीन ने for वास्ता those कार who may करेंगे be listening or want to read the छिहत्तर तक debate माशुमार later कार को and are not करने familiar with the area, माशुमार चलो Balochistan होती is ज़मीन situated at the east of the extremity of बलूचिस्तान the Iranian plateau. वती दिलजान It's अगर वती presently बेचारे divided शराब बड़ा चो unequally हलवा between नुकसान दा ब्लड Pakistan's प्रेशर दा शुगर इतनी बीमारी दंते हलवा हलाल है शराब हराम ही नहीं जुल्म ने इन्हें चुश नहीं कि इश्क बाज़ मर्दों में वसरा वत बाज़ अवरी करते चुशी كير गप دلجان फेंकते منيلا تو أي फिलहाल برا अलवा वाला गप पॉइंट इससे अलवा ही मर्दों हम एक पॉइंट इसके तक नहीं ना आला हलवा वाला गुआर परगुल है केविशी के हम طي برا في पॉइंट خير गुआर परगुल मार जुआन तो गुआर परगुल شيالي ول دلجان منيلا تو وقتين السلام عليكم. وقتين منيلا شافم نيت متتيجينغا كوستم 5-6 بجے انو جی جی गुआर बहुत देर जान मर्सी लैलतुल कद्र शब बेदारियां बल्कि دلجان عمرو كان شبداري लैलतुल कद्र नश्तगशी की मल किशी कार कने गुड़ा मन एक तो सूजी विदे आइडिया विदे शराब और का बाद सिंचो कार भी मर्दम सिंचो कार कुछ का मरा हमसी हाला कम विदे को अगर मर्दम सु हैंग भी तो कार को कुछ का गुड़ा शर्मिन चीज़ तहना तरह ये का गुश्त कना या बरा द चोई दीवाना गुश्ती ना कना ना तो हम तो आजादी अब का है कि उसमें चूब कर आज कर तो गुलाम है तू ना तो वही माओ कौन सी आजादी गप्पा माओ आजादी गप्पो गुलाम हरकस इम्मा करते माल हका वट आजादी तुम्हारे कुत गला का इन शराब आजादी वट वो आजादी ओ पचे राय हरकस कार कुत का बेका हरकस कार कुत न का बोप सीते तो वही तो वो थी बोले बड़ा आजादी कार है कहा कि तो दुनिया कार कार करे कन तो गए तू कर माओ कार हिजबन करे उसते तो कार न कन गए इन्हें माँ ओ हाथ कार चाकर निकल आजादी गया वास्ते कार तो आए पाए माओ की हिजबन बात उसते की चाकर मत कार न कन गए दलील है यंगे तो बाला चरवर चला तो रुच बच्चे कार बात है की मानो सम्मान उसते मत कार है करना नहीं ಮಾಮನ ಅಷ್ಟು ಚಮ್ಮನ ಅದ್ಬೇಕ ತೋ ವಸರ ಗೊಟ್ಟ ಉತಿಯ ವಸ್ತ ತರಾಗ ತೋವಾಗ ಈಗ ಪರ್ ಗುಟ್ಟ ಬಸ್ತಾವ ಟೀಕಿ ಜ್ವಾನಿ तो गोटा बंदी हो बिया
ما قلت تی گٹا بس بستا ما كان نصيحة كلام ما کارا تزالي کارا وعي توریتی بكنا ہو بیانا کجا وڑی بکنا نا تو ہم تمہیں کہتا نا نہیں تو کم دیر سائت نصیحت تھا کہ ما تو ذلیل ہے اتنا ماں جاگا وہ اتنا تر وشکا جاگا تو بیانا تو بیا گٹا بندینا تو بیا وہ مجھے گٹا کہتا کہ بندی تانا چیز یوکا بزی کام تھا تو ڈیرا بیا غازی تانا کام یوکا تھا گٹا ذلیل ہے بندی بزوری برو مقابل دلجان نگبات أني شارقبات نہ تو بیا تھا یوکا تانا گٹا بندی بزوری برو تو بندی تانا تو ضرور تو کنے ما یوکا سیوا تانا بند کنا مگینا نہیں کارنا ما تو یوکا تانا گٹا واسطی نکنے گڑنا میں وڑی ہم شرابی مرابی استا آگو کہاں گو ہمیں تو چاہیے بنتا ہمیں تو دے واسطہ مرا نا ہوتی ہمیں ذلیلی ہے رسوائی ہے ہمشی وجوہات ہم بزان ہے ماں زلیل رضو ہے نا ماں وہ زلیل رضو ہے ماں شرابی ہے نا ماں ہوں برنے کو دیوا ماں شرابی مرابی ہے شما ہوتی ہمرا بدار ہے نا یہ شرابی مرابی شما دور بوت نہ کنا شما یہ شرابی چوتھا دور کرنے گوڑی شرابی چو شما شرابی چو کا حدیث دین طرح نا برے مردوں بھی مردوں کے شرابی بھی مردوں کی شرابی سراجا بیسے جن دگنین کیا رہا ہے نا زخ بات نہ چوش نہیں نہ شرابی اچھی کے بعد شما دور کیا شما گیشتر بھی شرابیاں کم تک کرے شما جوت کرے شرابیاں کم تک کرے وہ گیشتر بھی شما جوت بکنے شما شرابیاں کم تک کرے وہ گیشتر بھی بھائی دوستی کہ شما ہمیں جوزہ بکنے ہمیں کارا بکنے شرابی کم تک بھی شما گیشتر بھی شما پاس شرابیاں گیشتر بھی ما ہوگا پتہ کا ہے تو ہنچو مشورہ دے کہ چھو بکنے بعدی آوڑ بکنے مردوں ماں مشورہ دیں مردوں شما بھی خاصا آئے کہ نا بالا بھی شما بھی آئے نہیں کارا کچھ کام یم مٹی گوا شما بھی آئے پرگول یم شما مٹی بھی آئے یکی دلجان دومیانا دلجان گپے دے کے دلجان منہ پا بزی ہے نا دلجان یم مٹی گوا پرگول جان یم مٹی نا موہب جان بلوچ کا جان معلوم سن کہ موہب بلوچ بلی ابرکا جی سنگت موہب بلوچ ما تقول دلجان السلام عليكم دلجان تو وشه دلجان تو ایک بندے تو کپائے سلامتی انت دعائیں جانو مگواز دلجان وشه موضوع سر تو کپائے سمیع اللہ نعت جال نشتا سمیع اللہ نعت زان بلوچی زبان بلند شاعری و جہدکاری پانچ وقت نمازی تو زانیے ماں یہ وادی شپی ماں اچھی میم نکنا ماں زان جالا کہیں ماں زانی ہو چاکر یوکا ہمیں دھوئے نا میم کرنگا پاری گولا بچہ ابر کت کا ماں دگے ہیچ میم نکنا ارکس کے ابر کا ماں گوڑا زانن نے چونا یہ منی چام اچھی میم نکنا جالا نشتگی مردم کہیں چون نشتا رمضان تے نمگا رمضان نہیں میں ادھا تو کجا ملک کے ماں رمضان نہیں ماں شرابی ہے میں کہہ رہا شاپ روز رمضان نہیں ماں صوب بیگا شراب ہو رہا بس ترامنا تو لگی عربی ملک تو نشتے کجا عربی ملک کا ماں ہاو خلیج نشتے خلیج عربی ملک کے رمضان نشتے نا چو مکنے نا پن پوائنٹ مکنے نا لوکیشن رمضان ممضان نا میں ادھا نہیں ماں رمضان ممضان واجہ دلجان موہب جا یا دومیار پن پوائنٹ مکنے کجا ملاقہ نشتگا منیالا ای چیز خلاف ہما جی سنگت ہوتی ابرا دیم تربر تو کہ دل جانا برم بلکی نا من نگوشی بل ضرورت نہیں نا وار بلے ملی واجہ ہوتی جیا ما کنا پروانی چاکر تو واجہ پریشان کرا بابو چوہر کرا بھائی ملی پریشانی واجہ ہوتی کارا کنا مارے چارا جی کنا بخش منا بلشک میوٹ کو من چونی یہ میوٹ نکنی بلشن کے ما یک اصول زرتگ و اصول سر روگاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ دل جانا کسبا یا دگواریا با یا براتیا با بلشن کے ہما اصول مارا ضروری دیوا روگیاں کہ پن پوائنٹ مکنے کجا ملا کے مردم نشتے کجا ملا کے نیا سوال استا سوالا جواب سنگت بھی دیا شرابہ بدواز نصیحت تھا دون بے بیائے محلوکاتا بکشے مردم چوشے مردم چو ذلیلے چو رضوائیں بعدی مردم کار بکا مردم کجے پری یہ انچو کہاں اچانک دور کنا سجے روچ بارے نہ لگی مجھ کہاں بس دل چیک جانے کتگی گائے آرو باری کو تا
وتی واسطه بزنس کتا نو ای ٹیم بات کے نا شاپے آخری ٹیم با میں ادا آہنی ادا منی الگ یشتر بیتے اور کسی وتی واقت نا نو کہاں تو کا دور کنا وشا ما کہاں ینگو دو چار گپ جنا خیر سلامت بات ہے بلوچ راج بات ہے شر بلوچ بھی ہے شر انسان بھی ہے اللہ میں اسی کے Don't drink and drive. مصیبت اسی کے میں ہرکسی واد دیگر نا ہرکسی واد دیگر ہرکا وتی واد مطابق کہتے ہیں چنائیا رسی شر مخلوق کی اندرو شر جوانی بلوچا جوانی مخلوقی کہتے ہیں کہ دا یہ میں اسپیسا اوار بیتے ہیں درو شر مخلوق کی شنی شر سوچ شر فکری بہتر اشیں بائدیں ہوتی ہمیں فکر سوچ کایا سر کے با بائدیں ہوتی ہمیں شتریں بہترین سوچا دیم برگے جوہدہ بکننتے انانچو سر بوا گو یکی دومیے گٹگیریا جوہدہ مکنا کہ گپائیں کہ گپا نہیں چونے چونئی آبرا بائدیں چی بکننتے میں ادھا ورنائی مخلوق کے جوانے مردمان شنی شکے انچو کہ ساربا ہنی دماغ ذہن نمیش بیتے ہیں کہ انچو کہ پترتا ہنی دلا یعنی ماں وانتا ہو ماں پترتگی معاشرہ دیما بری بلے دا عشق نشتگی مردمان پیرین کماشی مات پیری ماتا پیری پتا کماشی براتا کماشی وحن مخلوق کی نشتہ ہمانی گپانی مطابق اگر آہنی وتی گشتن سرپدی یس ورنائی ہے سرپدی دات خود کنا بہتر ہے جوانتر ہے وہ پیری مات پیری کماش ورنا وہ ہما کے وہی بڑے ورنا نا ممنوع سے سرپدا آنا دیما برگے واسطہ جہد کنا ای واسطہ نندہ انتظار کنا کہ ہما برا ہما گپا دیما برا بہتر شتری Doktor hatta ہمیں bize ورتی تھی vereceğim. منی Mana چی taraf وشے bakın اما تو kuşdari. Muşa to ha. تو منی پیری ماتے کارور Ma mati piri balluka bare muşa toma dokkala bicha ida mahluk neshta mana taram kuşdari. ida mardom butte ma pari hala na butte na char kehti hum da midega din di ichi ne o unke sharring aap pe chalega bhi ما alf pe sati char pas mardwa ishte na neshta bale baral ma anhamishi ma amiga pasha ke pasha نشک ma ما میڈگا مردمان نہیں لینا چا میڈگا مانتو نہیں مانتو نشتگان تو پیری about the human rights abuses in Balochistan, but we've had a discussion already about the pronunciation. I'm sure those residents who are attending today, constituents who are attending today, will advise us accordingly. And I apologise if we've got the pronunciation collectively wrong today. Okay. Just for background, very briefly, so, Christopher, for those who may be listening or want to read the debate later and are not familiar with the area, Balochistan
زان السنة جمهورية القصيدة استعزادي استين وارد نوار para خارجي برال بعد رمضان معكم كنترول زنگا دماغ اپنا میری مرضی گوشت نکنے کسی ہے تو بہت دیوتی نقصان ہے آواز وشت کنا ترا وشنام بات وجہ لیکن میری لاپ میری مرضی دیتی میری لاپ میری مرضی رہنی تھی نا من اظن اسمه شيء قطع برا الخير ما يكون بند كده بہرحال یہ رویہ غلط تھا بار پر منتر پڑا پوچھا دل جان ایک سادہ مردوں میں تو ہاتھ چاہیں تو بے عزت کرنا پیرے مرد کماشے بند ایک طرح نہ کماشے مرد بختار سی طرح اسپیشلی دی آئے واتی کار بلے آئے من ازتا آپ کا یک دو رندے داتی بلکہ داتی بل بعضی طرح اچھو برداشت کم ازتا وقتر تو پیش کرنا چھو انسان یہاں بس یار اتاپ کا راست کنو سوشی بارتی بی بی سی رپورٹ داتا گا کہ مغلی بادشاہ کا شراب دبو روتے پا لکھتے روتے پا شراب پروس کرا دبو جو پا شراب کتا